Nyinyi mlikuwa watoto wangapi? Tulikuwa wawili. Mlikuwa wawili? Yeah. Okay. Mlikuwa wawili? Yes. Hakuna mtoto mwingine mlikuwa naye kijana? Anaitwa Mburu. Umeshtuka? Sijui. Aya, sawa sawa. Wewe uratwirorera thiini wa Kameme TV na uratuthikiria thiini wa Kameme FM. Ndena tuthie twambe tuheane nduthi thiini wa studio cia Kameme FM. Twina muiritu gwitwo Janet Muthoni. Muiritu gwitwo Muthoni. Jina yako ni Mary Muthoni. Mary Muthoni. Na aretha mutumia wetagwo Janet Alivisia. Na ningependa sasa ukae tu hapo. Ndenda wikare ro hau we mutambo-ini. To ndenda nyambe heane nduthi tucoke tuke turikiririe tumenye kana ni tukuona aciari a muiritu uyu ka tutikamona ugathie atia muico-ini tugeka atia na niguo ga confusion kau kangi na tugerie ku deal nako niguo tugietha nyina tumenye ni atia. No ndenda wikare oro hau no ni ndiracokereria ihinda ritari kuraihu. Ndenda kuma oro riu na ndenda kuma oro riu hanini no ngari tuthie tuheane nduthi joke oro riu this minute oro riu